ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುಬಾರಾತುಗ ವಾದ ಕುರ ಹೊರಿಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಮ್ ತಹಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಹೂಣ್ ಮರಹಬ ಆಯ್ತಣ್ಣವ फिरिहन 16 हरंदोशगे उमर फराग फाइनल मैच का बदल कुरानी मजीदिया स्कूल धर्मवंत स्कूल हेलो
ඉදාරවන ඉන්ටර් ස්කූල් බාස්කට්බෝල් මුබාරත් දෙහාස් නුවේ මාලේ කුලියර එක්වැනි අවුරුදු මේ බද්දකලනි මොහමද් හාෂිම් මදි නාහිද් මේද නිකොලවෙනි 16 හරුන් දශුල් උමර් ෆරාගේ පිරිහෙන් ෆයිනල් මැච් මෙමච් නියමකීග මුබාරත්ගේ එහෙන් හුරිහා මිස්ටේක් ගේස් අදි එහෙන් හුරිහා උමර් ෆරාගේ ගේස් නතිජා ෆාල් කරවෙන් නිහාර නාදම් කුඩ වගේ තුකල කිතරේග මෙච්චර කොලම් ෆෂිගේ කොරියදනි නිහාර නදියා මේ ෆර්තන් බෝල කන්ට්‍රෝල් නෙමෙයි නදියා කියන්නේ Take Leomata Gakurin there on the 3-point attempt and as an Akana in the Anikas Ablah Anikas Ablah spoke of them Nadia Furtama actually pointed Nikara Kuri Ablah Adil attempted Ablah La bola para Kurejila Sahnun illi bola apply කරන කරේ දීලා සමෝස් 3-point attempt කරේ එන සින්දුව දෙය බේරා ශිබෝන් ෂාන් ආදිල් දැන් ඩ්‍රයිව් කරන ෆවුල් ජර්සි නම්බර් 12 මොහමඩ් නායිල්ගේ ෆවුල් එකේදී मैच के निहार बाकी होती मिनट 30 सेकंड निहार के मैच के नतीजा है कि धर्मवंत एक मजीदिया खतरे विचित्र स्थान को निहार धर्मवंत पॉइंट देखा बदली उन्होंने बॉल में मालूम कोरिया Asla the 3-point attempt Ingo Javera yes Lavante take it La foul Fast break lower pace recording is on. Rasmus lah memang sudah ada Korea mulai fast lah Karim Firsan orang lah Karim dasar itu pertama free throw misalnya ini Dewana free throw kamat Dewana bilang Firsan malu dong udah jauh bisa 3-point attempt Ringo Jeva setelah Korea layup MSU
Ahun Adias Ahun Ahunge akan nakamyab Ati sana warrangal pressure liva miss Nikas Pirchana bola rebound sodagen 3-point attempt for Ikuri Nikas Wingoje Vera Afla Iska foul free throw lifa free throw langas mein naif ke free throw miss Wingoje Vera Dewan free throw sama ideka mide Wingoje Vera miss ay mara mase karamade ahun bola hoda honika second ka ahun score fadin mide ahun gila ay match ko बाकी मत 4 मिनट यानी का 30 सेकंड और ये मैच में नतीजा हार मत हाते थी मी नतीजा देते नहीं मीरो देवन क्वार्टर में कोंडे धर्मवंत टीम को का विषय जेनबा Yeah, adi ude rangal de team dani huma fast breakers में defense खाना उन्होंने set offense में run करन Panicus fast break 2-on-2 situation में वारस rebound का है foul है Hashimi de team कुलंदरने बदायरम धर्मवंत है every school hard दिले मजीद है बोले स्कूल माँ दिव कुलंदरने बोले मैं धर्मवंत है बोले हुसैन देंगस Husain mi aslu me dia haru inter school inter house mubarakatan feningen de kulantere Iskandar ge inter house mubarakatan awonna feningen de kulantere Husain naki Husain har den har kali hasa kan de dharmanta den nole adi me judge number sada Ivan kunaki awonna amon tak hinna me swara school na sabha kore mara school de ka fennako एक तो फिजिकली इसमें वर्गद कुलुं वर्गद कुलुंदरें कोले मेले धर्मवंत एवरें मजीदिया तंगले कुदिंगे साइज कुडे दा एकमा अदु तेम प्लस वरा मजीदिया तंगल सेट प्ले तक रन धर्मवंत एवरं बड फास्ट कोफर रनिंग गेम कुडे तुम बदन एकम टीम में मिति वेनी तंगल दीव को वर्गद को तिबे कुलुंदरी మేము ತಂಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಬಳ ನೋಡ್ತಕ್ಕ ಫೆನ್ನಕಕ ಎಕ್ಕಮಕ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕೊಂಡು ಉದಕ್ಕ ಅವಣನೆ ಏನದ ಅಣಕ ಈ ಸಳವಣೆ ಮೆಚ್ಚುಗ ಫಾ ಕೊಲ್ಲೆ ಮೆ ಭಾರತಗ ಮೆ ಅವಣನೆ ಫೆನಿಗೆಂದ ರೆಫ್ರಿ ವರಂ ಆಮುಂತ ದೆನ್ ಮೀ ಗೊತಂ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಚ್ಚಿ ಬೇಬುನಿ ಅವಣನೆ ಅವಣ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅವಣ ಹಿತಂ ಗಬು ಕರಾ ಹಿಬನಿ ಮೀ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬರಬಡ್ ಕುರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೆಲವಿನ ನಾಹಿದ್ ಮಿಕವಾ ದೇತರ ದೆಗನ ಕಿನ ಹಮ ಯಕಿನ Bunyamin Mikol mi referee ama ki mi ubare ham wara mola ba referee kam kuram de bune devana free throw is setere score oy ka ki ham har haten mi yar mechige natija me wani hama efa skolo ge advantage kenige hinge dosen ge para huttu afi Sushang fast break Matijila Krishna होता है अपना बोल रहा है उसने अपना लेयर पैटर्न आज वो कोड़ा में बाधा कर ली one more stay दे में अपना इसको the point and across धर्मवंत कुरियर जी दा ड्राइव को फुल शूट करे नाम है
උගලනේ චේන්ජ් කාමයාබි නොවේ හරි චේන්ජ් මිකොලනේ ස්ටෑන්ඩර් ටීම ඔයා මජීදියා Mangalore correction Majidia team Mafa school and nice ni Febi sound अपना गिंबल अपना ये attempt अभी बास्केट तो हमारा है पास पे के मिला रिबाउंड सोदा रिबाउंड दिन वर बस नतीजा नतीजा हमारा 4 का तो कमी डाली हम ऐसे नहीं कि हमारा करना सामने Rebound अटेम्प्ट मिस के शाह रिबाउंड नजा अटेम्प्ट को भी निकास ब्लॉक करो निकास शाह इतने दिए शाह का ड्राइव इन उसे फाउल के फाउल है उसे देवाना फाउल हमें या को शाह मेवनी फ्री थ्रो लीफ स्कोर नोए की मरन और हमाम का आदमी ने करता फ्री थ्रो कामयाब down for miss okay usen block ko hadu kuriya par paatunga se school ne gutta වරදයට කො එදිමයි ස්ටීල කොෆ් එකම එක ऊपर मिस कैपिटलाइज नुकुरे होने का निका එල්දුනේ ना टीम फॉल द टीम इज ना टीम फॉल the colobis वरन मिस पा है फ्लो ब्रेक 3 on 2 सिचुएशन එක එදී नाल में आने वके वके गुणंतरिन बदल आवण फा करे මේ අෆ්ලා තංගල එහෙන් गुणंतरिन අලා බය තංගල අෆ්ලාස් දැන් ධර්මන්ත ෆියුචර්ස් මේ ද ස්ටාර් on දෙකොළක මෙයාක් ෂහනුන් මේ එම්මේ අන්න 9 on ෆෙඩිගේ එම්මේ හා කොම් එනගේ ඒජ් ගෲප් ගේ මොලකුල කුරි කුරුන්දිරි මජිද 9 දැන් පහකන් ආසම පහ කුරේ කුරුන්දිරි මේ ජර්ස් නම්බර් 8 en ආදිලේ සිලෝනුග මේ අන්ඩර් 15 නේ ගොස්කුළු මුබාරාතුගේ ස්වරම් මොලකුළු මේ දෙකේ කුරුන්දිරි बालों का है कि 3 point सिचुएशन में लिबुने इवन यार स्कोर हुए दिहे के मगर नहीं कन्वर्ट को किया मुझको एवरवन बाकी 1 मिनट 3 सेकंड उत्तम क्वार्टर नहीं में जब मैं पॉइंट है बास्केट नो का है बास्केट मैं उन्हीं हमारा फाइनली क्या दे वन स्कोर की मैं धर्म तंगो कुरिंग फ्यूचर कन्ने डिफेंस आतर कुंतरे जोन गमर वरमल वर रीट मैं वर बोड मिशाउन अनि ड्राइव करम पेटे पहातुक देखुलुन ते एंतीक पुदेग बोडु गेपेंग बलिबे एने इता तेरे ऑपरेट कोल्दा हम एगोत फाउल नंबर ahana offensive foul ke ahana offensive foul drive kuram der advance kuroni score diye 12 the team is team foul hai badalu 1 minute 5 second nayu wara आज टीम और नगा कुड़िया इकत मजीद हम आज वारम फेक शाह वारम मोल फेक एकम कन्वर्ट नुकुरोने वर देर को जी इनके स्टर्न ना हुए मपास दारमंत इसको घुरे फ रिबॉन्ड त नगा एकम नगा फ बॉल गेल्दु वाला थी मी देरवानी traveling adil आज मियांगा दी काम कोल्दा बजे धर्मंत पूरे रिबॉन्ड बनागा एकम नगा आपका पूरे गेंदे और इन हिसाब गेंदो वाला थी मैं कम सोते बात ये नहीं धर्मंत कि
මස්සේ හිවනි දෙවන පාට නොකොණ්ඩර වරබඩ කෝෂන් විශ්න එකම අල්ලේ ගෙන මේ දෙටීමගේ බෙන්ච් එක බලායාර වර ಹುಸೇನ್ ವರಬೋಡು ಅಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗೆ ಇಂಗೇಜಿಯ ಕಮ್ಸ್ಕೊತೆ ಬೇಗೆ ಬಾದ ಹುಸೇನ್ ಬದೋ ಮೇರನಿ 12 ನಂಬರ್ ಫರ್ಹಾನ್ වර ගෙන දිවා මස්සලේ ඉංගිලි වෙදු අකා තමයි මේ පොඩ ෆෙනිග මෙදනි ಇಂಗೇಲಿ ವಿದುನಿಯೇ ಮಿಯನ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಮೇರುයි ಫರ್ಹಾನ್ ಕಿ ಸಮ ಹುಸೇನ್ ಗಿಂ ಹಮ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿಗು ಅದಿ ಹುಸೇನ್ ನವರ ಮಾ ವರಗದು ಕುಳುಂದಿರಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಕಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಗೆ शाह अटैक को रेचे के फाउल में कोरी दे फ्री थ्रो दिवेन शाह हाथ मोड़ा बकुले फ्री थ्रो लाइन को मडको लाइन हाई पोस्ट को अने एविस कुलुंतरे नुनगाती वेने बोल दीगिंग बकुलुवा आरमे බොඩ शाह को फुटम फ्री थ्रो मिस देवन फ्री थ्रो फ्री थ्रो इज मिस स्कोर हम बार दिया एक 37 सेकंड बाकी दे बॉल पोजीशनिंग ही होनी थी गेम लोग हसिकुंद बाकी धर्मंत विजय हसिकुंते अटेम्प्ट ಕೂಡ सिस्टम बदाला होडला रिंग नुजे आदिल एनकेसोने मी कोट ನಿಮ್ಮ धर्मंत ಎಲಿಮನೆ ಆದಿಲ್ಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ವಿ तीने दे अफलाग 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ अटेम्प्ट ಆಗಿ ಮಿನಿಮಾ ಯೂನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಟ दिहे 12 हरम के बनन माबड़ो तफात नहीं मी बास्केट का दे पॉइंट नुनी आदि एवरे ने दिह पॉइंट को तफात केस ने क्वार्टर के नुनी आदि 2 मिनट को अतुनवाण चिकन नुनी मी फेमर को हां इको दे गेम निम्मा दाकनो मी कोटा रंगला दिए हम कमिटी में हम अटेम्प्ट को वट्टा मिसवन्या हम एनटी में मिस को दनी देंग हम वरबोड मिकुलुने हाई पोस्ट कुलुंतरे को लाफ व्यास बोड के डिफेंस स्ट्रेच को ले तो मैं बदनी देविंग बोल हाई पोस्ट दी में मूव को लेनी कोल्ला वेतन ड्राइव कर हम बदा तीन पोस्ट वर बोर्ड उसको यानी तीन सेंटर उसको ला मैं ड्राइव करने नागना मैं रिकॉर्ड कराने प्रैक्टिस वाला देंगे नहीं यार देवन क्वार्टर फुट मट्ट का टीम तैयार है यार टीम के कोच उन्न बदा यार धर्मवंत वेन्ननी फजली अदी इलियास मजीदिया देखुंदे एन्ने के सम बॉल कंट्रोल हां फर्स्ट सीजन के एम फेमर रंगलो दे पॉइंट गाड़े बुनेवेनी वरा तजुर्बा उन्नान वरा गीना टीम तक कोचेस को दीप अनेक एक्सपीरियंसेस उन्ना मैचो के एम प्रेशर गड़ते होगे एम मोड़ कुले होती देखुंदे नी हम विजय अनेक यानी देखुंदे स्कूल हम एम ए टीम हम विजय हम गैंग नक हम फसली हदान हुरिया ची इलियास सिंह ने इलियास हदान हुरिया ची फसली इंगे पर रंगलो कीन के नतीजा में हम को मिदरी हम गैंग नक हम को मैच का ए रद्द बिस देवी होंगे सुनन नकेस देवन को अटैक की पना देन कोचों के फेमर आदि हैं कम का कुलंतरी के फेमर के सारा में मैच है मैं मैच कर फेडोड फेनगेन दाने में हिवडी कुलंतरी के फेमर है स्कूल बाजार गामस धर्मंत दरे कोन हूं फेनने के मजीदिया टीम कुलमंद कुलम बाजार को के दरे द टीम इस पर एवर के द टीम आदि मी फा को देने मी एज ग्रुप मी एज मी फनरा नो 16 मी कुदिंग हाद निजे बूट हाद अने हाई टेम्पो के मी मैच तो कुल मुंदे मी फाइनल हमारा फाइनल मैच को थम कोले यानी मी टेम्पो दक्को मी कुले ने एकम वेस मी दिए हुरिया मी तो एम फहम मी दे टीम बदु कुरी मैच के एक टेम्पो के मुले मैच को कुले ली हा फास्ट को अदी वरगिन मैच तो बदंग ऐसे इन एकम हा फास्ट को कुल मैच आदि में यार धर्मंत टीम आ मूड फेने नंबर लायन के अंडर 15 टीम आगे सिलोन दिया टीम के मने कुलुंतरे पुदे के एक्सपीरियंस पूरी
YDP ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿಯವರಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಮಜಿದಿಯಾಗಿ ಫುರ್ತಮ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನೈಫ್ ಮಿಸ್ಕೊಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ದವನಿ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ තේර දෙයක මෙච්චක නතිජා හැම් මිනිට පන්සස් එස්සිකුන්තු බාකි දෙවුණු කෝටාග ෆිර්ෂාන් අනිකස් වඩ දුරු එටමට ඉලියස්කොඩ හින්න මුජෙවරි මා ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸುಟಿಗೆ ಮುಣಾನ ವರ ವಿಸ್ಕೊ ಹೊರಪ ෆිර්ෂාන ಶೂರ್ಕೊನೆ ಹಾ ವಗುತು ದೇತಿ ಮಜಿದಿಯಾಸ್ धर्मांत कुलेनी हम जोन डिफेंस में सेंटर नवलिन लवे हम हां मूवी ने दया आदिल अफ्लाग स्टील निका कम कंट्रोल नोई अफ्लाग नुले कुलुंते नितेरें अफ्लावा ෆිර්ෂාන ක්වික් දෙකුණුතෙනේ නුලේකනේ දෙකුණුතෙනේ කනේ එම්මේ ක්වික් උලේ දෙකුණුතෙනේ මේජ් ගෲප් මජීඩියා ටීම ශාවහම කුලේ ගොතන් වෙතන ඉවන් මිකුලටි ධර්මවන්තය ශාව වර ගිනප ඩ්‍රයිවර් බුකුරේ ඉවන් බොඩ මි හිසාම අටෙම්ප්ට් කරාතම ෆෙන්න නිකස් Nile traveling Hatim, me the team is kind of hama a formatting game. You put in defenses, offenses. තම කුරීගේ සේවා කතා මේ නායිත් පාකොල්ලා හින් සිවෙගේ the team coachunge වරදෙරක මෙදී ටර්නර් මජිදියා හුසෙන් 3 seconds වගේ මිකා මජිතෝ මෙවර unforced errors මෙවර බොඩු පාටෙක් කුලෙන් පහත දාවරක එකම ඒ කැපිටලයිස් කරෙන්නා මජිදේනි රීබවුන්ඩ් එක බේරන්න ආරි මේද මේ තංගොලස් හමිජිලන් ලස්කොල්ලන් දෙටීම් ස්කෝලේතම් පෙනේ කුරි මෙචා ඉලාක කුරි මෙජිදේ වරන් හයි ටෙම්පෝ මෙචක ෆිෂන් ඩ්‍රයිව් ෆෝ ඉවාන මිදින්ගේ ජාදිල් නංකස් වදේක ආයෝගේ traveling මජිදියා ධර්මani මජිදියා ඩිෆෙන්ස් වර බඩ එතරෙන් गेप हुस्वे नुदी इतरे कुलुंतेरिंग अब जीले एवरे धर्मांते डिफेंस लाबोड स्ट्रेच वे कोंडतम पेन्ने इतरे हुस्वेला पर बोड शहनोनगे अटेम्प्ट शॉट हुस्वे इरुकोलेजे हाट मी स्कोर नोवे दाता द टीम सपोर्टर्स वरे 40 संगल मडुवेदा मितिवेनी कुरिया नुदात येनेक्केस ෆිර්ෂාන් 3.8 में वांगो ධර්මන්ත ෆුර්තම් පාර ලීඩ් මුනේගි ෆිර්ෂාන් ගේ 3 point එක එක පාර අෆ්ලාහ් 3 point එක කරන්න යන්න අෆ්ලාහ් ය රද්ද දෙන්න රංගලේදී මිස් ආදිගේ රීබවුන්ඩ් එක මජිදියාස් ඩිෆෙන්ස් සෙට් වෙලා आदि ड्राइव करें देखुलुंतरिंग हुरसेली ब्लॉक फादे धर्मवंत टेक ತ ಬಡ ಮೀ ನಿಮ್ಮತ ಮೆಫೆನ ಆದು ದೇನಕ ಮುನಿಯಾಮ ಬೇರುಂ ಕುರಾ ಶೂಟ್ ಮೀ ಬಡ ನಿಮ್ಮನಿ ಮೀ ෆිර්ෂාන් ರೇಣಕೋಗೆ ನಾಯ್ ಮಿಕಾಂಕಿಗೆ ದವನ ರಂಗಳತ್ತಿ ದನಿ ದ ಟೀಮ್ ಸೆ ಕುಳೆನೆ ಕಂ ಅನೆ ෆිර්ෂාන් ಎವರಂ ಬಡ ಆದು ಮಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕನೆ धर्मवंतಗೆ ಡಿ ಅನೆ ಅಫ್ಲಾಗೆ ಶಾಟ್ ಮಿಫಾರಸ್ ನದಿಯ ಪಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ නගල පාහේ අර මුහෙම්ම රීබවුන්ඩ් එනකස් කුරිය එල්ලි රොකි ධර්මන් තින් කුළුන්තරේ මේ මජිදා මේ කුළුන්තරේක මේ බෝල් එල්ලි මෙහර තංගොලේ ගේම් වෙනේ ඩිෆෙන්සස් 3 second violation 3 seconds violation है हुसैन ने मुझे कहाला मेचतोग अर डिफेंड कहाला कंदता में वेन्ननी දෙපාර වෙච්ච මේ මැච් එකේ දෙපාර 3 point මස්සේ මේ දිමාව टर्न ड्राइव को फुटे में शूट करे
ආද රීබාන් උසන දිවිජ ಹುಸೆನ್ ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಹಾರ್ ಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಜುವಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂದರೆ ಕೆ ನವಿದಾನೆ ಏ ಅವನ ತಂಗಳ ಕುರಿಂ ದಿಮಾಯ ಫೋರಿಯಾನೆ ಹುಸೆನ್ ಉಮುರು ಪುರಾ ತಂಗಳ ಬಡ ಅಂದಾಜಾ ಕುರಾಂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊತ್ತುಗಳ ವಿದ್ಯಾಮ ಹುಸೆನ್ ಕಣ್ಣೆ ಗಂಡ ಕುರಿಂ ಕುರಿಂ ಬಾನಿ ಹಿಂದಿಮ ಹುಸೆನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ತಂಗಳ ಬೈಫಾರ್ ಲಭ್ಯಂದನಿ ಕಣ್ಣೆ ಹರಿ ಮ್ಯಾರ್ ತಂಗಳ ಕುಳುಂತೆ ವಡವಲಿ ವೆಲಿಮಾಸ್ ಎಕ್ಕು ಕಣ್ಣೆ ವಾರಬೋಡ ಮಿಸ್ ಕುರಾತ ಮಿ ಫೆನಿ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಫೆಸ್ ಲೇ ಅಪ್ ತಫೆಸ್ ಶೋಟು ತಫೆಸ್ ನನಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೇರಿ ದಾತ ಮಿ ಫೆನ್ನನ್ ಫೆರನಿ ಮಿಹಾರ್ ಧರ್ಮಂತೆ ವಾರ ಇಸ್ಕೊಳ ಬೊಡು ಕುಳುಂತೆ ಅಣಕ ಹಿಮದ ಕೊರಿ ತಂಗಳ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾಕೋ ನಾ ಸೋರಿ ಕುಂತೆ ಮಿ ವಿಕ್ಟಿ ಫಿರಾ ಕೊಕ್ಕು ಕಂಗಣಿ ಅಧಿಕಿರಿಯ ಪಿಚಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ರಂಗ ಪಿಚಾನ್ ಮಾರ ಮೊಳ ಕೊಳಂದಾತ ನತಿಜಾಯಕಿ ಮಡವಣ ಬಜಿದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ಉಳಾಕೊಂಡ 4 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿ ದೇವನ್ ಕೋಟ ಕಾನೂನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಧಿಯ ಆದ ರೀಬೌಂಡ್ ನಿಯಮ ಜರ್ಮನ್ ಆಮ್ಕೋ ವಾ ಗೊತ್ತೇ ರೀಬೌಂಡ್ ಕೊಮ್ಮೆಚಿ ನಗಾಫ್ ಏಕಂ ಏತಿ ಕುರಿಯಕನ್ನು ಗೆನೆ ಕೊಮ್ಮಿ ಪಾರಕ ಮಿಸ್ ಕೊಲ್ಲೆ ನಕೆ ದೇವನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಿಲುವೆ ನಾಯ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ मैच के फुरकान फ्री थ्रो हाट मी द फ्री थ्रो और मी द फ्री थ्रो पुरतन फ्री थ्रो ए फर्स्ट पॉइंट लीड कुडकुरा सादे ए पुरतन कोट पुता निमेंगार मा लीड बोडु एग्जाम ತಂಗಳು ಒಂದುಗುವಾಂ ಪರಾಣ ಕಣ್ಣೆ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾಂಗಿಯ ಮೇ ರಂಗಳು ಹಿಸಾಬ ಕಣ್ಣೆ ದಿ ಸತಾರ ಪಂಡರ දෙපොයින්ට් එක අදීස් මජිද් දරුමන්ද කුඩින් මොනනේ 3 මිනිත් 40 සෙකුන්ඩ් ಬಾಕಿ තවන කොට ඉවන් ටීම් එක තංගල මේ ෂොට් එක කැස් වරංගල මේ ඒක බදෝගා මජීදියා පොර අටෙම්ප්ට් අදි මිෆෙන්නට තංගල මිස්කෝ දෙතිමස් ගාදි හනහම කොළම කොයන උපාන්ගේ අටෙම්ප්ට් අනික්කාස් නාකාර ආරාර ස්ටොප් එක ब्लोकेस इवन पास प्ले को मिस कर ले वो ट्रैवल धर्मंत एल्लंगे साइड बॉल एल्लंगे स्मेरे आदि सुशान के मेरी गिनेरो सुशान बॉल गेंगुलेनी ए डिफेंस सेट वे ऑफेंसेस मूव नुकुरे मेळेनी वरबोडे एक्कुलुंदे मा गिने बॉल गेंगुलेती शिफान वरम उसको मुट्टा एफएन ने का शॉट तम एफएन ने वरम इसको शिफान वरम को कंप्लीट लाइन मध्ये लीफ नेहरिया शब्द नाका शिफान साफ वर उसको जे मीन दरवंत मिवाइटी के मेदुगा एनी कीमती ना तीवे नूले मावडක साव नाका एवर मोड इतरे जीलागे साव ड्राइव कोपिया हुट्टुवन कन्ने बदनी දැන් එයා එකී තමල බේර නුකුමෙලා මේ උලින්ජින් අෆාස්ගේ ඒකටම තින් පොයින්ට් තපාත අදීස් වර කිසන් මිස් පායි ඩවුන්ලෝඩ් කවුලක ඇති බාස්කට් ධර්මවන්ත ටයිම් අවුට් මෙනගනි एमोट नेगेटिव मैच के नतीजा में ने 18 नवारे बिहार आदि मजीदा टीम फ्री थ्रो लीफ उगतेगा मजीदा हम को लेवे बाकी ने 2 मिनट 10 सेकंड टीम फाउल बदारू धर्म धातोरन फाउल कुरी देन मजीदा फाउल देन बाकी ने मिनट को फ्री थ्रो लिवेन जर्मन दुकुरा कम फाउल को एंड जर्मन टीम का इंडिविजुअल कुलुंतरिನ ಬದಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೌಲ್ ಖತರ್ ಕುಲುಂತರಿಗೆ ಡೆಫೌಲ್ ಹಾಫಾದ ಏ ಜರ್ಮನ್ ರಾಶೆ ಜರ್ಮನ್ ನೋವೆ ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಬಾರ್ ಅದು ಜರ್ಮನ್ ಥೇರ್ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಲುಂತರಿಗೆ ನಿವಣಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೌಲ್ ಡೆಫೌಲ್ ಹಾಫಾ
Also මෙතුක මිනිසාව බදාවේ රංගල වරකනේ උලෙන් මාබඩු coaches මාවඩක විස්නාක මිඩියන් කරන අදි රෙකෝඩ් ඒ තම half අදා රංගල කරන්නේ කියලා මේ හාස්වානේ මිනිසාව තින්පෝනත හතරවන පාරක කුළුන්දේ ගොසිනියා coach තුන්කොලේ මේ තම විස්න ජීතන් කරන එකම දෙයෙන් එහෙම වර නොම වරකේ ගුණ මෙතු වර බොඩ එනි කුරි මෙතු තක හිදා වර විපාට්ටා දෙන්නේ ඒ මාවඩක හයි ටෙම්පෝ එක නෝමෝ time out of the team golden kulun corner channel මුසන්ගේ තිම්මන ෆවුල් shahwa mete anekas free throw de free throw positive का धर्मंत करको विस्नानिया हुसैन तिम्मन फ़ौज है उत्तम हाफ निमु पूरी shahu warangala ප්‍රතිදේව මතේ අනෙකාවස් ගෙල්ලිපයි ලීඩ් අලුන් අමරා හොදම පොරතන් ෆ්‍රී ත්‍රෝ එල්ලා මිස් ටීම් මේ මුචිල මෙහතන බලාරෝ ෆවුල් ඇඩ්වාන්ටේජ් මජීදියන් එබෝයි සවබකි ධර්මවන්ත ටීම් නිවනි මිහාරෝ पूरी 1 मिनट 42 सेकंड बाकी 2 मिनट 40 सेकंड बाकी इंद ඉෂාන්ගේ ආජල්ගේ वरा गिब्बरा वर उंदू फुटे वट्टाई मजीद तंग कुरिंग अब प्रेस कुरे डबल टीम से कुरे कणको हमें गोत दयाना बदुवे ठीक है मफाज के ट्रैवलिंग ने मजीदिया मिदे 2 मिनट में दुबई में हाफ कोर्ट प्रेस कुरे नहीं में एबीएस मैच के निहाय सालों कंगन वान काल वायलेशन पे कने ट्रैवलिंग काले ची तंग या मैं प्रेशर दाती वान का विगिंग हम मी लेवल का हम नो एकेटिंग में हुसैन रिबाउंड अफ्लास නගාව නයිට් කෙන් බා කරේ මියා බෝල් මේ කන්නේ එකම බයි ඇඩ්‍රස් කරන්නේ මේ half time ಗ ධර්මන්ත coach මේ වෙන දිවිපයති බින්දුවාලාති අපලා fast break foul line මංගල foul එක කරු හිටු එක mismatch situation එක දොස්සින්නේ මජිදියා කුරුන්තෙන් ගින ඩිෆෙන්ස් කරන්තේ තින් කුරුන්තෙට දෙන්න කොමුගත විසේ දුක්තුවංග විජය එන්නෝනේ වට්ටානේදී साइड बॉल करवाना टीम बॉल फिनी राहुल गांधी अफला फ्री थ्रो कामयाब अंगलगी ये 21 पॉइंट तबाद में नहीं को हम पूरी एमने 37 सेकंड बाकी मजीद या फ्रेश कुरम फरा पूरी आदि द शावनो
bola tangul daswani position ere waru mikol kanoe press kura dewane help anna miya tangul daswati kanne itana foul එක very simple erege di ඒර ගොරෙපා එතර ලෑන්ඩ් ඕම කොරින් බෝලාග ඇල්ලමුනේ මේ Majid tangul game avas kuram badam yolene Adil puri pass lebiji darma dekha mara Morata pai kuri rebound dige Hussein Kari foul Majidia team ge Nail ge foul e time out ni asu Darmante milibe advantage ge Darmante tangul daskollan names zone teriya bola gendde vijja Darmante ma advantage boduwen evani Majidia pure iskolun digu kulun dine ita uleti nama ves ni Majidia warboda kuriye nukume press kura ti Darmante aba unduguwe එමියුගේ ඔෆෙන්ස් සෙට් කොල්දාන් කුලේ ඒ හැම වරබොඩ විස්නාෆ් කනේ මේ දෙකෝචස් මිකම මේ මුනි මජිද කෝච් මිකම් නිකොත මි ගෙන්දනි දෙයින් තංගොලකි එතර ගොස්සියා මජිද තංගොල උඳු කන්නේ ඉස්කෝලුන් දී කුලුන් තදිනා එකේ ඩිෆෙන්ස් කරා එකම වරබොඩ බේර නුකුමේ ප්‍රෙස් කොල්දා ෆියාම බෝල ලිමු chances මා බොඩුහින් ඊවනි නක මෙච අවස් කරන සබජු යා ස්කෝ 21 පුත්තම කොට Furtam half nimeni devan kote baki ni minute 11 second Darman the team foul of Majidia the foul of deve yani foul situation ma Majidia okay foul Nailen and team foul Mikolo Hussein team foul then Mulen Mulen the foul ekun deri team foul reta badal Majidia team foul Darman team foul hamaefa Darmant team evani free time out of kolen atuma adi Majidia team kolen kolen mihar coach එක හෙද කරන mihar Majidia team එසබ කොහොම Majidia team como estava de chadana e one minute 11 second baki ni e game chase ko time pound ಮಾಡಿ Hussein free throw Hussein free throw devana free throw akiga Darmante me half niyamu kene kommesare ge hinna dena sadi hinnas saawge rebound first play ko kamanyama madukuri den madukollani kan session Nail drive kuran traveling traveling tangul avaswani kande Majidia offense run kolle vele kurtam gos fast break opportunity ಗೆಲ್ಲುನೀವ Rahman fast break Fishan foul kuran juni demme ke mears Majidia hama kuringe press kurani hama half court mi kanakum double team kollai ball atlane to badani demme kara kamyab press ke buneveni Shano nekam furtam free throw miss kodi evana free throw ringu ve mujhe ya bol arimate ellen liveni Majidia nekas emonge half court press taiyar vela mitiveni Darman dustanglo slow kolla bol geno adi var reach drive kore kam Nuwani ole maakura Fishan hatarona foul bayde timmana foul bay Fishan ge timmana foul none devana foul ke nasib free Tialas foul de menge denne laswe aso eni erun de ikam komi gotes me Darmanta minani team foul situation as ham komi foul deko Majidia libene free throw ka Majidia free throw ta eha kamyab ke den bune karna
කාර්යකාරී සහුණුන මෙහර මේ හතර සූත්‍ර ඉල්ලන්නේ මෙහර තුන් සූත්‍ර වානාකාවේ විවාරිතේ මිස්ටි ආදී ශාන් අයි අතේ දේ වේරම දේ නදිදාන් ඉල්ලන්නේ ෆා ಫಿಲ್ಸ್ನ ವಿಜಯ ಗೇಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾ ಅವ ನೋತ ಮಾ ರೆಸ್ಲೆಸ್ ಕೋ ಬೋಳ ಗೆಲ್ಲುವಾದ ಮಿ ಫೆಂಡರ್ ಮಾ ಬಡ सर्विस को बाकी ताव दबा अटेम्प्ट को ताव मिस्री का फास्ट ब्रेक सिक्योर में टूटन मिस्कुर बोल इवन में कन्वर्ट करो हस्से को बाकी मीनने नॉर्मल मिनिमम लीड सर्विस एकावी हाफ मिनट में मजीदिया 3 पॉइंट डबल मिलन डायमंड 3 पॉइंट पूरे मिनट सर्विस एकावी मैच विदागत मर कोरेगद देवना हाफ फेन्नान कम इवड हाट දෙවන හාෆ් ගේ कोरिया එකී ගන්න කැස් දෙවන මේ පොඩේර කොලේ පහ ඒ 5 මිනිට පහ වද්දා කරන සකිලා हाफ गे उम्मीद करनी वेपर कोरिया द फुल में फीलिंग दानका अच्छा recording ආද විස්තර වෙයි දාරවන ඉන්ඩස්ට්‍රි बास्केटबॉल भारत के 16 हरंदा सीजन फाइनल मैच के 2.5 मामले में फिर है पूरे दायर मैच के निहार के नतीजा के धर्मवंत सर्विस आदि ब्लॉक करी हवले
පවුලක මෙවි ශාහුගේ එකයි සබ්බිස් කෝ ශාහුගේ ආදිල් මන පවුලන ශාහුගේ ෆ්‍රී ත්‍රෝ මිෆාරිස් නොට්ටම තමල කන්සන්ට්‍රේෂන් දරියේ Devana free throws miss. Anika Shah rebounds oda. Ada masih kata tershoot. එවිස් මිසි Ishan. Ayan. අත්ලා කිරියා බෝල දෙන්න මගේ ස්ටීල් නුකර ෆිෂා හාද උඳු ෂොට් එකේ ජාංගිය වල නේ පරම් පසේකෝ එකන්ද කුරුම් මා මුහුණු කරන ආදී ගතන්ටයි ආදී ෆාස්ට් එකෙන් මේස් මිසි රිබවුන්ඩ් එක මඩට පුරේනවා ශානෝන අනක ෆාස්ට් එවිස් මිස් දෙකොළොම මෙහෙනනේ මිස් වාත ෆාස්ට් බ්‍රේක් කරන මිස් වාත නින්න ඉපානක ශාවා එවිස් මිස් අර කොඩේ ටීම් ෆාස්ට් බ්‍රේක් ෆෙනින් එන්නම බෙස්ට් ෆාස්ට් බ්‍රේක් එක ස්කෝර් එක බදලෙන් අන්න වර නොවි ටීම් ෆාස්ට් බ්‍රේකර්ස් මිලේ මිස් එකේ මා බොඩ ෆෝස් කරන්නේ මේ ෂොට් එක මා බොඩ ෆෝස් කරාතේ වර රීත අප්ලා වර රීච ඩ්‍රයිව් කොප්පා ධර්මන් තුමේ ජර්මනි බාර ෆවුල් පරාන්ගේ නිම්මන ෆවුල් පරාන් වර ෆවුල් එකක ෆවුල් අප්ලා කරක ෆ්‍රී අප්ලා ෆ්‍රී ත්‍රෝ වෙටි 22 point 26 point Devana free throw miss Adis first point with Apathuku minnane Adil drive kofa count nukuragote kuring number sada foul jija team Adil drive ko demme bette ekam shoot action kuring free foul ekam bada side throw midewani nika sadila Chavali Hadi me Devana Farava me kuluntarin settle nuwe me olen emme vara post shot ka vara shot selection de vara sakarak ko midende Game vara avasa usko mideni dekho mesumugo attempt ko vetti miss nani no the foul ho da kuring futta mafa hilafa setuwegen kuletane pore moda molani vara avaskolla kuleni den minipar menagini hama gangulu shot no Adil furtam free throw miss Adis Dharmanta band the 4 point of the lead. Devana ringu case no jaya bole. 4 minute fansa no second baaki minnu. Dharmanta second half nimmiru in lead. Kipatta da Adis Mulan Majidia. Kudukul dayan kuring press call dan kuleta me fenna neka zone ka me Aflau 3 point deficit 3 point tirikol 1 point 4 point kurigini 1 point parange adam miss five Adil ge 4 foul dan evani Adil 4 foul e varan gosi saaba ke diye Dharmanta
आदिल की धर्मांत में मुहिम चुनकरिया ऑफेंस केस डिफेंस केस तिम्मना कोटे हाथर शानन के 3 पॉइंट मिस आदिल ड्राइव अट्ला वरा रिच स्टील रिवर्स लेअप पे आदि फॉल का है कि फिर टाइम आउट मिने की दामन टीम फिर तिम्मना फॉल मजीदिया वारा गेम वारा बुड़ता में बदल कर दो आज मिहाल साहब मी ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರಿ ಮದಿ ವರ ಗದವಾಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಕೋಟ ಮುಮಕ ಕಾರ್ಯದಾರು ನೆಚ್ಚಿಗೆ ನದೀಜ ವರಂ ಹಮಾಕಾದಿ ವರ ಮಹಿಮ ಕುಳುಂದರಿನ್ ತೈಗೆ ಫೌಲ್ ರೇಟಸ್ ಮಂಗಳ ಮದಿ ಕೆರೆ ಬಾ ಮಿಕಂ ಪಾಕ ಮಜಿದಿಯ ವರ ನಿ ಗೇಮ್ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ಮಿ ಗೆಂಗುಳು ಅನ್ನೈಕೋ ಮಿ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿ ಲೀಡ್ ಇತುರುಕೋ ಅದಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಿ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನಿಮ ಮಿಸಾವ ಮುಳಿ ಗೇಮ್ ಟೆಂಪೋ ಮಿನ ವರ ಬಡ ಮಜಿದಿಯ ಎಕ್ಕೊಳ जीला मीसाबों अरे धर्मंत वजे मंडोन मस्जिद कुरिंग कुलुन कोता हिफाटा एम वन्या मस्जिद धर्मंते मी फास्ट ब्रेक इच्ची मिस्कुरुं कंद कुट्टु वालंगे नेवरें कंट्रोल गेम अब कुलेंगे मस्जिद आइने वर रंगलो रिदमक म्या रास्ता मीसाबों नियोते ओवर एक्को मस्जिद बदल पे बने धर्मंत टीम ने की टाइम आउट ऑफ धर्मंत टीम ने कोलमा आज देमे के फ्यूचर में फौल के अनस्पोर्ट्समैन फौल का बात है आदि लिबनी फ्री थ्रो आदि बॉल मस्जिद लिबन हेंजा मेनकेस टीम पॉइंट मस्जिद लिबन का सिचुएशन के मियाई लीड टीम पॉइंट कामयाब वेचिनम दान निकेस 10 पॉइंट लीड का मस्जिद आदा ए कुरिंग गाने के एम्मे तिरिसुकुंद कुरी धर्मंत टीम पोजीशन मस्जिद आ जीले नमस अफ्लाव फ्री थ्रो मिसवी नमस मजीद लिबन दिस बॉल पोजीशन अदिस धर्मांत हम लायन कुरिंग प्रेस को लैंडिंग हम मडोन फातेंग जोन का मिसेटोनी वरा रीति लेप एकम ड्राइवर रंगला को हुसैन ने ट्रैवलिंग नेकेस टर्नओवर मजीद आदि कैपिटलाइज पूरे के मोड़े टर्नओवर्स तक कम एमा गिने रोहिन गाने नहीं नु वारंग उंदु छोटे पट्टा इंगे गस्सु के कहा लगा तो कहा पेनिंग दिया शूट में दिए धर्मंत कम्मे मी बटन जेकम नेकेस टर्नओवर मजीद आने फर्स्ट पॉइंट लीड है एक कुरिम बुने को ता मुझे गेम हो गए ओवर में मजीद है कोला में फाइवी लायन उसको दूको देना अटेम्प्ट मिसेज मतलब तीन को आदि मस्जिद आवले नहीं तीन को आदि धर्मांत मिकोटा हौले नुकुरे कृष्ण बाला आदि हुसैन के रिबाउंड हुसैन का नहीं फाउल नुकुरे Juga tu yang sebenarnya buat jadi apa? Fast kalau mungkin ada. Husain के फुटन फ्री तो रंगो
මෙතුගේ ෆෝරේ වරක් ගද සප්පොරුන් ගඩා ඉවන් වට්ටයි හරි විපා මා රංගල ගොතකට තිම් පොයින්ට මිලිබුණ වර මොහිම තිම් පොයින්ට මිලිබුණි දරමන්ත සාවගේ ටෙම්ටු නුවෙට්ටු එනක්කේ ආදී ෆාස්ට්‍රේක ලයන මිදින පවුල team foul situation goes to the team is not නෝනේ දරමන්ත team foul කම බණි කුරින් ස්කෝබෝඩ් එක foul අලුවක් නැතිම උළුනේ ලයන් දෙෆීතුර එල්ලන් මෙයාර නිකස් දෙපොයින්ට කාඩේ කෙමිනේ හරි हमाम को रमेश मत फुर्सत ले मैच का ऐसे या लैंड का फुर्सत मुझे मिस्से गए मेरे लिबोड रंगल फुर्सत දෙවා කරලා මේ ගෙල්ලිගෙන් මිදී අක්කස් ලයන්ගේ අද කුරි ෆාර්වියෙන් මිස්කෝ කො මිස් රිබෝන් නගාවන් නෝනේ ඉෆාර් මජිදියා ශාව් රිබෝන් නැගි down on drive Shannon में नदी सिंधु ने ये धर्मांत लयन फास्ट वेगे वन ऑफ बोर्ड मिस है भी एंड स्कोर हम भी करने को कैमरे 3 सेकंड अप्लाई हो गए Shannon 3 point return instant rebound आदिल बड़ा क्लोज स्कोर है बड़ा क्लोज स्कोर है धर्मंत बोल आदिल तंगल विस्नादांकने उलंजन आदिल हतर फाउलुगे उलनी फाउलाय याबन आदिलकी धर्मंत आदिल नुदा बोलो मा फसे नवानी है आदिल 3 पॉइंट पोस्ट 4 सेकंड कैमरा में दिए मैच 3 मिनट को 2 मिनट 30 सेकंड बाकी දෙපොයින්ට් තපාතක මජිදා කුරීග අද තරමන්තම ලයන් කුරින් ප්‍රෙස් को हम जोन के मिलनी Shannon drive को बेरा निकेसम हम मजिदे वरंग उंदको ओबे धर्मांतम डिफेंस ब्रेक पूरा गोडे दी थिंक उंतने गुडानुला सातक तिगोती ड्राइव को फेस बेरा दिनीमा अटेम्प्ट कराजी नुदाते उंदकोनी एंड स्किनफर धर्मांत नुनुकुमे बेरा मेतेरे बनकोला मरकोला लयन इकन कुरिम प्रेस कोला मिलनी बिहार मरली थोड़ा मजिदिया स्ट्राइक मिलनी getting la drive Shannon drive को हुसैन फाउल हुसैन जाता है फाउल बास्केट आया कि मजिदिया थोड़ा कम कोई जेली हातारोना फाउल फ्री थ्रो मिस मैस्कोट 29-33 मजिदा कुरी Sultan फाउल होदा है वाला मुहिम में वगुत को तेरे फ्री थ्रो त कन्वर्ट करो Sultan दे फ्री थ्रो अटेम्प्ट करन में पूरा 7 पॉइंट के लीड अब 3 अब कुरंजे Sultan free throw miss winnu rabbasinde wara dakko mudu 1 minute 60 second baaki Dharamanta 4 point ge 4 point mi chase mi kurani team foul the team zefa Majidiya ge dekurinde 4 foul Anikas free throw mystery names rangalu rebound libo first one foul ni Elindra Nine favor first one goal aayegi
ಹುಸೇನ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ್ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋಸ್ ಹಿಂಗುಗ ದಬ್ಬಾಣ ದಾಯಿದೆ ಆ ಟೀಮ್ 10 ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಮಿಸ್ ಕುರಂಗೆ ಎವಳನಿ මේ වර මොහිම 4 පොයින්ට් ලීඩ් එක අද ඒක තමයි මේ පාකලම් හෙල්වේ මේ අර මේ මජීදියා ටීම් ෆවුල් අවුට් වගේ අර මොහිම කොළුන්තරයක් free throw මේ විට්ටු ආයිල් මි ෆේබි දැන් අද එච්චිග මේ බාස්කට් මේ හැම 4 ෆවුල් එක මජීදියා නිකොල හුසේන් 24 ෆවුල් එක ආදිල් 24 ෆවුල් සාම පාස් ඩ්‍රයිව් ෆවුල් ලයන්ගේ ෆවුල් ලයන්ගේ තිම්මන ෆවුල් ද ෆ්‍රී ත්‍රෝ එකෙන් දුන්නා dominate නිකවටන් බාකි මීනු දෙපොයින්ට් ලීඩ් එක ෆ්‍රී ත්‍රෝ අට්ටාද 3 පොයින්ට් එක ලීඩ් එක මෆාස්ගේ දෙවන එක මිස් එක මෆාස් රීබවුන්ඩ් එක हुसैन के अटेम्प्ट हुसैन में हुसैन के स्कोर गाजी एडवांटेज उसको शूट कराना मिस कर दी ओके वरन मुहिम होगे तक इस सेकंड के बास्केट में दिए आज निकास से बड़ा होता है अपना वरस पीछे कट ओवर दे अपना वरन मुंडे को अटेम्प्ट करी मिस नका सीशन the ball Kansas 3 seconds ಬಾಕಿ ಆದಿಲ್ 3 point attempt ವರಕಾರ ದಿ ಮಿಸ್ ಶಾವ್ ಫೌಲ್ ಇವಾನ್ ದೆ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕುರಾನೆ फ्री थ्रो है 1 point ಕಾಡಿ ಕುರ मेरे प्रथम फ्री थ्रो में इवान का मिस्टेक है इवान की ताहले फ्री थ्रो इवान की फ्री थ्रो तो को बाजार में छिगा में कुरीगा इवान निम्मा पर फ्री थ्रो गिने बनवेनी मैंने भी दिया मैंने मैच में कर दिया फ्री थ्रो तक अब मैं सफर में पार बार महिम वाले तक फ्री थ्रो मिस हो गया गेम प्रेशर करने में 40 सेकंड आकाश देवन इज मिस Korea knife attempt කරන බලා ෆාව එතන දුන්න Hussein foul Hussein out ෂාව් උත්තුවන් හදා Hussein foul තිමන් කොඩ 39 සෙකන්ඩ් ಬಾಕಿ මේ Hussein වරුගද වරුගද ඉස්කෝලෙන් දෙවි කුළුන් තේ නෙක්කස් දරුවන්ට මෙරි Angalo कामयाब टीम फाउल अंगला में दिए शाह के देवाना फ्री थ्रो लीड 10 पॉइंट देन फ्री थ्रो मिस लयन बॉल कंट्रोल अति उसको 3 पॉइंट का सिटी मिस දෙන්නක හම හුස්කෝ කරවන් ಹುಟ್ಟ ಮುದಿ ಇಫಾಟ ಹೀವನಿ ಫೌಸಿಕುಂದುಗ ಫೌಸಿಕುಂದುಕೊಳಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗೆ ವೆಟ್ಟೆ ತಕನೆ ಬೆಲಿ ಅದು ಸ್ಕೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾರಿಗುಡ කරවන් ගතන ෆೌල් और अच्छा मैं क्वार्टर के बाहर सुकुंदु दे मेनी इंग्लैंड मैच के निहार का नतीजा की 30 के 35 කරවන්ගේ සතන ෆෞල් फुटबॉल कोटेगा मजीदा टीम कोटेगा स्वರ ಬಡ ಫಾಕರು ಮೀ ತಿಮ್ಮನ ಕೋಟ ಇನ್ ಕುರಿ ಕೊಳುಗೆ ದರುಮಂತ ಕುಳುಂತೆ ಎತೆರೆಗೆ ಮಡಿಪುರಾತಿ ಇಂದಗು ಡ್ರೈವ್ ಕೊ ಫೆಕ ಮಿಹಾರ್ ಫೌಲ್ ತ ಲಿಬೆನ್ ಪೆಟಿ ಮಿಹಾರ್ ದರುಮಂತ ಕುಡುಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕುಡುಗನ ವರ ಬಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋನಿ ಕಿನೆತೋ ಇಚ್ಚಿ ಹುಟ್ಟುವಾನ್ ದೇವನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ ಇವಾನ್
ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸರಿ 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 10 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಮಜಿದೆ ಬೋಳ ತಿಮ್ಮನ್ ಕೋಟ ನಿಮೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡಿಗೆ ಮಜಿದೆ ಮೊಳೆ ನಿಕೋಟ ಮಿನಿಮೈ ಮಜಿದಿಯ ತಂಗುಳ ರಂಗಳ ವರ ಬೊಡ ಎಮಿ ಧರ್ಮಾಂತ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ಮಿನೆಟ್ ತೆರೆ ಮುಳಿ ಮುಳಿ ಮ್ಯಾಚು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನಗೆ ಕೊಳ ಬದಕುಲಿ ಎಮ್ಮಿನೆಟ್ ತೆರೆ ಮಜಿದಿಯ ಲೀಡಿಂಗ್ ನೆಗಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಸಾಮ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಿದಮ್ಗೆ ಮೀ ಅನ್ನನೆ සදි ධර්මවන්ත ටීම මේ ගෙල්ලුනේ කියනවා අද එබේ ಬಾಕಿ ఎక్కువ టైం బాస్కెట్ గా මේ අර බෑර වගුත මේ නතිජා කමුගතකස් බදුවෙන් හිඟා දාන මේ නිමිගෙන් දිය මේ ක්වාටර් గా මේ ඔය වරන් ආ බදලා ගෝලෙන් ධර්මවන්ත ටීම ගේ පෝෂන් බර බඩ එකම විශ්නානිකාම ධර්මවන්ත අදුන් රීගෲප් කොප විජේ නේ එමු ගේම සෙට් වෙයිද ක්වාටර් දැන් එකී බද්දෝ ගොල්ල මිවගතන කෙස් ඔකි වෙලාන හාෂම कुमार बाकी नहीं हम मिनट मजीदिया आया धर्मवंत आया दे टीम देते रहेगा मैं चैंपियन का तरुफुल्ला नहीं एम हम मिनट धर्मवंत नहीं 10 पॉइंट तफाती मजीद 10 पॉइंट काटने 10 पॉइंट का तफाती की मी काल में का माखड़ असलेनो में अदे टीम के आदमती फाउल में कम निगोतम दाका मन्याम को तक तांगळ ಒಂದಗೆ ದಾನ में ನತಿಜಾ ಇತರು ಗೊತ್ತಕ ಬದಕುರ ತಂಗಳ ಬಡ ಫೇವರೇಟ್ ಧರ್ಮವಂತ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫೆನ್ ಗಿನಕೋ ಎಗೋತಂ ಬದಾಯರು ಧರ್ಮವಂತ ಟೀಮ್ ಗೆ ದೇವದ ನಂಬರ್ ಅಶೆನ್ ಅದಿ ಅಶೆ ತಿಂಪೌದ ನೆ ದೇವದ ನಂಬರ್ 12 ಹತರ ಫೌಲ್ ಹಮಿ ವರ ಬಡ ವಿಷ್ಣು ಜೆ ಕಮ ಏಗೆ ತರ ಮಜಿದಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸಮ ನಿಗತ ಪಾ ಕೊಲ್ಲೆ ತ ದೇವದ ನಂಬರ್ ಓಯೆ हतर फॉलो में मेहर अपला हो गया अटेम्प्ट है अपला मारो कितने उसका इजी पास करने से कैसे अटेम्प्ट आस्को मफाज वाला मोड़ा बट धर्मन टीम को उनके फारम बस सिस्टम में जो करने के अंगड़े बड़ा कंसंट्रेशन लग कम मैंने एक कोल अंदर को जो दे पॉइंट तवा दे जिली क्या जी मिस पे निकाल कर देता है ने आगे अटेम्प्ट कैसे क्या මේ රිබවුන්ඩ් සෝදා මේ ගින මේ ෆෙන්නේ මේක බේරන්න නොකර විදාතේ පුරුෂයන් ගෙටන් අහනස් විපහාර ආරංගල පුරුෂයන් බේරලි වරන් ගිප්පරම් දෙපන් හොදා අතිස් දෙටීම් ගේ ඩිෆෙන්ස් नो तो ऑफेंस के मावड अरे बदलता के नोमेन सम वरम पास करने में मैंने में दे राहो මේ मैच के मुळे ශාව ම එතන එකුල නිකම් ෆුට්තම කොළු ගම ශාවගේ
free throw ශ්‍රාවගේ ෂොට් එක නුවෙට්ටන ඒ ඩ්‍රයිව් කරේ එච්චස් එක මිෆාර para මොහම වකුතුකෝ වට්ටා යහම ඒකත हम एगो तो जाने जोइन नंबर सादा बे हम हाई पोस्ट ना ड्राइव करता है वट्टा है निम्मुंदगे निम्म ಒಂದಾತ ಮುಂಜಾನೆ ಇವಾನ್ ಗೆ ಶಾಟ್ ತಪಸ್ ಪದರಕ ರಂಗಳೆ ಮುನವೇನಿ ಇವಾನ್ ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ರೇಟ್ ರಂಗಳೆ ತಫೆನಿ ಮರ ರೀತಿ ಶಾನು ನಕುನೆ ವೆಸ್ ದಮಾದ है ಪಾತ್ ಗೊತಕ ಬೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ಶಾನುಗೆ ಯಾನ್ ಶಾನ್ ಗೆಟನ್ ला के हाँ देमस में बॉल होदा में से करता कल हम ऐसा मरो दयान की फाउल यार ये मजीदा टीम बादल मिगेननी नाइन कोलन को यार में जमो को मसारे कानिया वे शानु नकुने वेस दमाद वर कुलेफिया मैं यार कुडको नो मी दयान वर बोडा अफला हम मेन टू मेन नगे मी कोलन एपिसोड का अफला दोनों को लगे तो आएफ के कम कोंटर का में फाउल में दी के फाउल आउट भी करने हां निका टीम गज नंबर 12 में बेरो ही फाउल आउट रखे बारिश इसने फाउल है कि बारिश इनचा निकला में जो अन्ना बारिश के मिफार एक है स्कूल इंदे को और को तो कुछ नो मिले मैं इन बोर्ड चित्र देखो इंदे नहीं बेरो यार मजीदी आया स्कूल को स्कूल बाजार मा गोहन उनका नाइफ के देवना फ्री थ्रो आपको देवना फ्री थ्रो कामयाब यार बॉल कंट्रोल करके बंदा दे के यार रिबाउंस में हाथ तांगोले पड़ कोरी क्वार्टर तक बजा धर्मंत टीम तांगोले दब्बे चिका सेने इन पार फेननी धर्मंत टीम रिबाउंस तक नगा धर्मंत ऐतिवे एम्बे बोडू देखुंत ना बेडू तरिंದ में कुलमा नेहगुत डायरी फाउल आउट गे फैबा එහෙම फाउल आउट गे මෙයෝග තවනි බේරුග එහෙමෙන් කන් ද මෙහාර හබයි එම්බೆ දිව කුළුන් තෙරේකි साध नंबर इवान कुलन हाई पोस्ट बात इवान तंग दही रिबाउंड देवे आदोगे 3.8 बेहनस यहां बोल इवान नगा इवान गे मासे कदरेट बार रंगल को है सुचान के फाउल लिबिजी मी नसीम की फाउल मुबारक गे එහෙන් ෆයිනල් තක බලාරු වේග මෙවනි 16 දශක අංගෙන් ෆයිනල් නිමිෆා ඒ ෆයිනල් में बाद दो कफने एससीएचसी या माफन मदरसा अंगे फाइनल कामयाब कफने माफन मदरसा अभी हम यहाँ की जूनियर ग्रुप तक 13 हर उसके अंगे पीरियड में इसमें फाइनल निफा सुशांत के प्रथम फ्री मिस पीरियड फाइनल के 13 हर दशक पीरियड फाइनल कामयाब कफने इमादुद्दीन अभी शाह रिबाउंड फाइनल काम इसका दस निकेश टर्नओवर शाह फर्स्ट मिनट 17 सेकंड इन्हीं बाकी अप पॉइंट लीड का मजीदिया जीदा घंटे नाइफ के फाउल यस और रेटा बलार नाइफ कंबड़वान जो है नाइफ मां का दोस्तों ने नाइफ के आज फटा फाउल इनवेस्ट धर्मांत टीम का हम वो सिचुएशन का टीम काउंटरिंग में तो फाउल रेटा बलार ए हटर फाउल मिस जे प्रथम फ्री थ्रो मिस ए बच्चे में फ्री थ्रो तो वट्ट में लीड कुडकुरो ए කොම්මකද ෆවුල් වෙච්චාම ෆ්‍රී ත්‍රෝ නෙට්ටෙන්යාම මේ කාරිකුර උඳුව මුදාරි එන්න නක අනේ ටීම ඒ ෆවුල් තක් බෝල් තක එකත හුට්ටුවාර ඔබ ජෙහිලු මනස් වාතමස් නිදෙහන් ද ෆ්‍රී ත්‍රෝ අය මිස් ෆ්‍රී ත්‍රෝ ලිලි මිහල් මෙදන් මිස් සමුදාත මේ ෆෙලන් අනිකස් මජීදාගේ නයිම් ගේ අටෙම්ප් වෙන අෆ්ලා අනිකස් අෆ්ලා රීබන් රිපෙන්ඩේ බේරන को අනිකස් මොෆාස් ආදිල් හා අයි पोस्टिंग फ्री थ्रो लाइन में आज वरक गिना उसको हुट्टा में पेन गिना बार पेरने शाह अब रंगुल फाउल देम्मे के ड्रॉ कुरी ए हाई पोस्ट ग
Shao Varaginero Hunata, Match Federation, Komea Mumuka, Nudia, this Darmanta, Machijida, Nadaka, Etere, Drive Pudim, Hutuani, Miharaka, Falta, Machadavano, and a Paul Muko, whatever my pressure, Darmante. हमें कंबड़वनिकने नोतजे कोडकों केलुमनिकने इतरे हुस्कोल्ला चाहु नगंग अदि बेरे तुमेलम चाहु वार गिना मिसने मिता फ्रीक लाइन मत हुस्को हरगे नगे बेन हिकम दाता the free throw is what time here the point on lead ke ji Darmant team foul is Mati Majidi Adi they foul deving away Aflaw Varam ball then time out minagani niharo Darmant team score difference 12 point at the fourth quarter ge 4 minute 30 seconds baki Darmant team foul uga Darmant team ge पूरी नींद में मुक्तागे नतीजा बड़ा में कौमसर का मुक्तागे कुलिंतरिन ना बड़ा स्कोर रेट बड़ा यार धर्मों तो टीम दिया गाजी स्कूल है को बदलो करी मैच का मोहम्मद इवान एवं दिया पॉइंट मैच का सेने के कुलों में फैने तंगले यहीं कुलिंतरिन ना बड़ा यार तंगले नागल को दें हाजिम हाथों में 30 सेकंड में यार वेन्नी मी धर्मों team foul ever Majidi Adia ben default deve Maji and Darmanta Vijay dia point ge yaar bar point ge lead e tiriku ane je den ara iru abaje tangol game pass pura kurin luku kulende tienno emparo Darmanta team ara kurin kulene zone ko maduko dan tipen evvoren boda abaje aggressive wegen tangol korin press karne kulen e press kuran badaro Darmanta emme mum kulundire Adil hataru paadu genne em warapota masse එක එකම ස්වාන කෝ දැන් එක්කොළුම් බදාරෝ දිගු දෙකුළුම් දෙර මෙයාර ෆෑබන් එම්මෙ ගිනා ෆ්‍රී රීබවුන්ඩ් නෙගි දෙකුළුම් දෙර ඒගේ තරම් තිබුණි කොට ප්‍රෙස් කරම් බලාර අද එබතිවි හතර ෆෝල් එබතිවි දෙකුළුම් දෙරි එහෙම මේස් warapota masse එහෙම වර ඉඳගු සිටුේෂන් එකක් ගොස මෙහෙන් නමස් වර අත්තපාතකම කුරෙන්ජ අතුවාරගේ ස්කෝර් නුන් අදි මෙවති කි දැන් එක්කොළුම් විස්නායරෝ අෆ්ලා ඔබජේ හිෆාට අෆ්ලා 1-on-1 සිටුේෂන් ලිවිජ අෆ්ලා දාන අෆ්ලා ස්පීඩ් රංගල් කුළුම් දෙරේ ගුනේ मी रंग कुलुंदरे मजिदेन मैं फिरी धर्मंत लायन इतने आदिल में हाई पोस्ट जिला आदिल ड्राइव को वट्टा रंगल दिया पॉइंट है नेके निम्मु रंगल दिया पॉइंट है नेके सीरिया गोस मिजे मी इति हुट्टुआ रंगल में 3 पॉइंट है इससे में दिए आदिल रिबाउंड नगा හැබැයි මජිද කොම්පෝ දරුවන්ත තංගොල හැමජීලා ඇන්කුල ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಕೆಚ್ ಮೂವ್ ಎಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ ನೋ ಆದಿ ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೂವ್ ಎಗ್ಗ ಆದಿ ಮಚಾ ಮುರ ಪ್ರಾಂಜೋನೆ ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಹಾರದ್ ಮಾ ದುಕನ್ ದೆಮ್ಮೆ ಫೆಶಿಡ್ ವರ ತಫಾತುಕೋ ಆದಿಲ್ ಹೈಪಸ್ ಲೈನ್ ಐ ಫೆಶಿನ ಆದಿಲ ಬರ ನಂಗಲ ಕುಲೇನ ಫುಟ್ಸೆಟ್ ಲಿಗುನಿಸ್ತನೆ එකම එහෙන්නේ නොවි මජිදේ තංගොලේ සෙයාර මෙතනනි ලයන් තංගොලේ බඩ කාරින් අෆ්ලාහ මාහකෝගෙන් කොලේ තා ටයිම් අවුට් ඔෆ් නොකින් ඉර ලයන්ගේ බඩ මේ ජිම්මාගේ ගොතක මෙන්නනි බඩ ඩිෆෙන්ස් ක අෆ්ලාහ මාහකෝ කොලේ මෙයා වර බඩ මේ එනි ධර්මාන්තේ සෙට්කෝ මෙන්නනි හැම शाह मजीदे मी कुले मेदम मिदनी धर्मंते उरे में रंगल ड्राइव करे कुलुंदे दे में आदिल इस मेदन दैन पुतम कामयाब यार आउना पे समा वर बड़ फेनर हम ड्राइव तो कुले कुलुंदे दे में मेरा आउना पे मेदन बाप दिन दिगे कुलुंदे स्प्रेड वेंदी में जोन इते तंग हुस्वा तीवे एका वत कम कुले में धर्मंते बदल को आउना पे कम पुतम फ्री तो रहे मिस Devon free throw is missed. Now rebound. Pass by 2-on-2 situation. हम दिया point. Adivis दिया point. 3 minutes 40 seconds बात है. Adivis को कुलुंतरिंगे टेंशन बड़ा गेम जे कनेक्ट करने में फ्री थ्रो मिसवा मसल में तंगला बड़ा दरवंत टीम फेनेड फ्री थ्रो ता मिसवा मंदात पूरा अटेम्प्ट होगा
අර කන්සන්ට්‍රේෂන් ගා දෙවන අන්ස්පෝර්ට්ස්මන් අර බාර අර කාර්යකාරික තංගල ෆාස්ට් මොමන්ට් එක පෙනගෙන මෙදී තංගල ෆිර්ෂාන්ගේ දෙවන අන්ස්පෝර්ට්ස්මන් හීවන එන සාබානේ දෙම්මකම වර කියාලස් නගන් අතුන් ගෙල්ලුම් ගොඩ වර කියාලස් නුබදා උත්තා දුරකට හිටනේ පාසි උන්තරේගේ පහතුන් කරන පාහේ දැන් හතරන ෆවුල් ෆිර්ෂාන්ගේ එකම රෙෆ්රි යකින් කුරණි ෆිර්ෂාන්ගේ දෙ අන්ස්පෝර්ට් ඒගේ දෙෆවුල් විතෝ යකින් කුරණි එහෙම වෙච්චියාම එන සාබාන් අන්ස්පෝර්ට්ස්මන් දෙෆවුල් එවි දැන් ෆිර්ෂාන්ගේ මාබොඩ දවර දෙන්න ඉන්නනේ මේ මෙච කුළුමු කණු මෙච ಬಾಕಿ 3 මිනිත් 30 සෙකන්ඩ් 30 සෙකන්ඩ් මේනේ ಬಾಕි ඉංගේර ෆිර්ෂානස් අදිමි පෙන්නනි මිහාරු ගායනක ධර්මාන්තය මෙච ෆාෂන් එරුවේ කුළුන් තෙරින්ගේ තෙරෙන් ඉවාන් එකිනෙකද මිහාරු මිහිරි ಬಾಕි ධර්මාන්ත ෆෙටි කුළුන් තෙරින්ගේ තෙරෙන් සාධනම ඉවාන් එකිනෙ මේ අදී ඒ වරබඩ මස්සදේ නවත වරබඩ ඒ වරබඩ විශ්නෙන්දේ කාල කම මිදිමායි ඒ ෆිර්ෂාන් නෙගාල් පොයින්ට් අති ගෝල දිබෙන අදි මජිදා බෝල පොසිෂන් එස් දිබෙන අෆ්ලාග දෙවන මිස් අදි බෝල් කන්ට්‍රෝල් බෝල් පොසිෂන් එස් මජිදා මිලිබෙන හැම මේ ටීම් පොයින්ට් स्कोर करो मैं लीडिंग दा फुर्सत है मैंने समझा गेल दीफा अंगल बड़ा इन्हें Lion Miska Venkes Devan attempt is Dibu Venkes नाइफ के फाउल है नाइफ के फाउल the free throw Liven फ्री थ्रो अफान बास्केट में फ्री थ्रो कामयाब दिया point and Ekes lead Tirivij ඔකබ 3 මිනිත්තරේ ඔබ තිරිකුරන් ඔබ ජෙහෙ දිය පොයින්ට් තිරිකුරන් මිනේ 3 මිනිත් 13 සෙකන්ඩ් දෙම් පිටර no point ಗೆ ಗೇಮ್ 3 මිනිත් ಬಾಕಿ the team is team foul Mikaris high post down on the right. One attempt. Ivan block off. Darmand the position. Darmand the meeti. Kamyab Kofiam and a case appointed that 320 appointed. Him ya Jamie Gelluwa Nula. Echuke baaki Vagutam Balaro. 2 minute 50 sekund. Majidia tanggal foul. But there come the offensive foul and a Darmand. Both position a case Ambura Majidia Miliboni. They minute to Baki. Drive for Sao, Aneka Shah. Rebound Limoni, Shawn on 3-point attempt to Ulem Uttai. Fast break. They made 3-on-2 situation again. Dia 8 ma. Force Korea even Mundu Shutiji, but the fast could on Rangal. Wafange. Edukola. Showing the foul like Majidia, even a timeout and Naga. They may show the foul. Shah for the number. Shah and Mafa
නෆාස් ෆස් මිහාරු ටයිම් වුන් නිම්බික අන්නේරු ද ෆ්‍රී තරෝ ධර්මන්තයන් ලීව මිනරේ අදී සබ 11 පොයින්ට් අදී उसके बोले 11 पॉइंट के डिफरेंस आने रीच करे वाले के हगुत हम कारण है और इनमस मीगा धर्मांत टीम के और मुहिम कुलंतरित के मियोगतो पौल आउट के बेरुगति बेंजे हो मी तांगोळ कमडु अंजी का दरवन इनस दरवन टीम बेंचुगति भी कुलंतरिन बलार ऑप्शन तक श्री के नुबणे वेने अदिस हम कोच एम पाहुगे तैयार ඊට බාදන් 3 පොයින්ට් එක ගොස්සාන බා මිහා වගුතු කුඩේ ඉනියන් 3 පොයින්ට් එක ධර්මන්ත ගොස්සාන බා මේ බුනාරව විස්තෙන්ජේ 3 පොයින්ට් එහා බොඩ ඇටෙම්ප් නුකුර කුරීරස් ෆිල්ෂන් නේ යා ආදිලා දෙමු වෙස්නේ ඉතින් මේ ටීම් දැන් කෝච් අදිවස් ගොස්සාන බා දායන් දව 3 පොයින්ට් ආයිදා එනමස් ඉවාන් අදි ලයාන්න කීවස් ප්‍රැක්ටිස් එච්චක බලායිරු කොමසරක 3 පොයින්ට් අටෙම්ප්ස් කොක් කාමයාබ් තයි ස්කෝර් पूरा कुलंतरी 3 पॉइंट එහෙම ඒකේ වෙන කරන්නේ පාරක එකකට ගොස්සානේ ප්‍රථම ෆ්‍රී තරෝ රංගල ඉෆාන් දෙපර්තම් ෆ්‍රී තරෝ උන්ට මොකද වර්බලික ඉවාන් වර්බලි වාර ඉවාන් කුලෙෆින් ඔරිහා ක්වාටර් එක ඉවාන් අප් පොයින්ට් පෙරොන් कुलंतरी ඉවාන් මෙහෙල ඉෂිලාගෙන තමයි අප් පොයින්ට් එක කාරික මේ වෙට්ටිජ අප් පොයින්ට් එක ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಕುಲಂತರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಡುವ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಫಾನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಬಾಸ್ මිස්සේ ෂාව් නෙගේ එක මජිදියා පොසිෂන් ධර්මන්ත විජේ කුරියා ජීලා ධර්මන්ත මෙයාර මේන් ටු මේන් ಫುಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ එක ගමනනේ ධර්මන්ත ටීම් විලි रिहाइसाब को नुकमेगे कम्मे साब का बॉल हो जाएगा स्कोर एक पुराने दिया वर पर 24 सेकंड इसको मडकुरनी अफास वाज ड्रिबलिंग एंड वेफा आकाश आगत Demmes Dharmanti Limbo turnover ekuri meru ini 1 minute 49 seconds baki ekon Dharmanti meru live bola vijay ipatta attempt ekura emme maduwege majidiya bias bodage block dupadete badanu Dharmanti enekas ball position divije 1 minute 40 seconds baki meni up point me hoda mi jeni doku राज मिहासमो अना 3 पॉइंट ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಅದೇ ಬಡ 4 ಗದವಾನ ಕಮ್ಮಿ ಫೆನೆ ತಂಗಳ ಬಡ ಧರ್ಮವಂತ ಮಿ ಲೀಡ್ ಕುಡಕೋ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋನಿ ದೇ ಟೈಮ್ ಕುರಿ ದಾಗಸಿಯ ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾದಿ ಮಿ ಇತರ 4 ಗದವೆ ಮಿ ವಾರಗೆನ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಫೆನೆ ಎಮ್ಮ 4 ಗದ ಕಮಿತ ಗೆ ಫೆನೆ ದಾನೆ ಹೇವ ನಕ್ಕೆ ಮಜಿದೆ ಲಯಾನ್ ಮಸೆ ಕೊರೆ ಲಯಾನಸ್ ಮುಫ್ರಗ वाला उसको लिमो केस मिसली बस आगे sama लयान में रंगल फुल लियो लयान का पास पे गए इनबा लयान कॉन्फिडेंस तंगोला दबेंग लेंगे अपना मा भारत दुई लाग स्कूल अपना ते रिकवर करे और फादुन दुबाने एक मेयर से स्पीड अप बाजार दे मा बडो अने तफाद से लोगों ने आपे मेयर एन 1 मिनट कांता 9 सेकंड एग्जैक्ट है अभी जे आप पॉइंट हो देखम धर्मवंत के अप्रोच ठीक है बुनाने निहार वार उंदगु वाने यो एरिस अटेम्प्ट कुराने चांस नोलिबे आज कुरिन निहार अनेक फ्री थ्रो एलिमिने मीति देत वट्टा कुरिन प्रेस को ले जाम आदिस बहुत को लिबे फ्री थ्रो त वट्टा कम वन्या वेस माबडो मसे का नुवान एकන්න මෙහෙන්නස් මිහාර මේ ගේම් ගේ අතරන ක්වාටර් ගේ ෆෙනිගෙන් දනි තංගල බඩ फ्री थ्रो ධර්මන්ත ටීම මිස්වාත එහෙමීම මේ ලීඩ් තංගල බඩ මේ බොඩුවේගේ මෙස් මෙදනි प्रथम फ्री थ्रो मिसली
free throw miss. Down free throw. OS miss එක Angala rebounds miss midan කරන මේක. Nikas දෙවන තැන් වරන් easy baskets. ලා උමර් ධර්මවන්ත ටීම් කුරම්වි කන්දත මිහාර අනික්ක සින්දනේ මජීදා ටීම් කුරම් දාලන්ත ඒකත ඒ මිකාස් සිටියරන් වානේ ප්‍රෙෂර් කරන ටීම් එකේ මජීදියා ප්‍රෙෂර් නැතිම තංගල ෆස්යෙන් කුලද කිරිසිකුඳ බා මෙයා කුරම් මිහාර මිහාර මේ අස් මිහාර මජීදා ටීම් මේ කුරම් ගන්න රිබවුන්ස් නෙකුමා আদি ෂූටර් මිහාර අනු මෙතනනේ බංගිය මෙයා සාබන් මගින් නමාද commentary में करना है यार बाकी नहीं 26 सेकंड दिया पॉइंट का तफात है मलानी अनिकास फा धर्मा डांस पोस्ट बम फाउल में पूरी उम्र डिपेंड द फ्री थ्रो ठीक है बदलगा धर्मा तटे बड़ा बिस्ना मी फाउल ता नुको द फ्री थ्रो दी free throw di bene game में पाहु secondo kolo basket ga ane මජීදියා මේ support උන්නා හොරියා මේ කොළි බදගෙන ඇස් තිබේ හොරියා මේ බෑරිය ගුණමන්දා වගුත් කොළ මෙති ඇස් එයි पाहु 10 secondo එදී पाहु 10 secondo guys बाकी ini 10 secondo මේ free throw එකක් the free throw attempt එකක් හොද උමර free throw miss ප්‍රථම free throw miss දෙවන free throw කාම මේ අසි 10 සෙකුන්ද ගාම ෆෝමැලිටි මැච් නිම්මාදන් දෙකම මජිදියා බෝල් ගෙන්ගුලේනි කන්නේ कैसे फाउल 4 सेकंड बाकी मजीदिया ने कैसे फ्री थ्रो का यार कमेंट नतीजा की कदे बचा देते रखी के बाबू मत वार रंगलो मैचे वार फोर का को कुले मुंडी मी नतीजा दे इतरा मी बलोदान का बेलवेबा मैं वट्टा फैंस को बदलवा इतना बड़ा लीड तफात 13 पॉइंट है दिए पॉजिटिव रन एगारहवां इंटर स्कूल बास्केटबॉल मुबारक 16 हर दशके चैंपियन का नतीजा मेवानी बिहार नतीजा की कोई विकमट का नतीजा टीम हमारा मरहबा क्या हमें आया को हम धर्मांत टीम फाइनल को कोई मसक्कत बस हम साहबस धन्यवा धर्मांत टीम फाइनल मैचेस में बारक की ना कामयाब कर हो जाएगा हम क्या में फाइनल में चेक बाद में पुराने तेरे गति में इनवेस वो में सेट टीम का कामयाब देखो तो मिफाहर 11 इंटर स्कूल बास्केटबॉल मुबारक के चैंपियन टीम एक गोतगा मजीदिया टीम इवानी होइपा एकमंट का मजीदिया टीम अजय सेपार मरहबा किया न्यू मुबारक का इंटर स्कूल 11 इंटर स्कूल बास्केट मुबारक का चैंपियन का हो जी टीम तक आदि मुबारक का बैरी टीम तक मरहबा किया मी कमेंट्री गुड वक्त पर